Nā, kua whakatūwhera hia he whare hā kinekino hou ki roto o Kaikohe, ko ōna taira o roto he taira Ngāpuhi katoa. Ko tētahi o ana whāinga nui he whakaauraki i ngā mauhere Māori. Kia taua noa i tā rātou noho ki Wainganui te iwi o Ngāpuhi. Anei rā a Harata Brown. E rua te kau noi ho ngā tau o Tyson, engari ko tai tēnei uri o Ngāpuhi ki te whare here here o ngā whā. So most of my arrest was when I was intoxicated. So yeah, it's no good when I'm on the alcohol. Ai whakapaukahana ia kia kore e hoki atu. It wasn't until around May I met Jay Hippie, and he's the one that referred me to he whakaoranga whānau, and been clean since, off marijuana and alcohol. When you're at that age, you have two options. You're either going to go down the system, or you can get a wraparound service. You can get people to get behind you, mentor you, and to change the direction of your lifestyle. And we won that bail to get Tyson out. So it's really important. Pai wāhi ana Tyson ki te ratonga paiheretia te muka tangata. He kaupapa nā te hauora o Ngāpuhi me te ara pautama. Koe nei te whare whaka maru hou. One half of it is a gymnasium, the other half is a whānau space where our whānau don't have to linger around outside courthouses or linger around waiting for their loved ones outside police stations. Ko te mea nui ko te hauora o Ngāpuhi mō Kaikohe ko rātou ngā tino mātanga i roto i te mahi whānau ora. Kare mātou o corrections. Me te mea nei no tērā wiki ka uhia ngā hapu o te Kaikohe he rāhui ki runga i te taone. Kia mutu rāno ngā mahi tūkino a ngā kēnge nā te mea hoki no Ngāpuhi ngā mema o ngā kēnge. 3, to keep our whanaunga ultimately out of prison. And it's going to take a hapu na iwi approach. Well, what I want to do with my life is, just focus on myself really, and hopefully get a job, get a house, work on my inner self. Mutu rawa iho, ka mahi ngātahi te hauora o Ngāpuhi me ona no uri. Ko te tumanako nui e kore hoki ngā uri o Ngāpuhi ki te hinaki. Harata Brown, Te Karere.